Yes, reka tubifurize kongera kumerwa neza, reka tubifurize amahoro n'imigisha inshuti bavandimwe bakunzi bakadasoka ba TV Duniani Kote. Tugatse muri studio aka kanya tariki ya 26 z'ukwezi kwa kabiri 2026 tugarukanye amakuru menshi adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Turaza kugaruka rero mu makuru menshi agezweho aka kanya, cyane cyane mu makuru agezweho yimbitse kandi yeruye. Turaza kugaruka mu mirwano ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru. Turagaruka kandi ku ruhande rwo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, tubabwire yuko ibintu bikomeje kuzamba hagati muri FDNB. Benshi mu basirikare bo mu gisirikare cy'u Burundi birukanwe. Perezida Evariste Ndayishimiye arashinjwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko mu gisirikare cy'u Burundi FDNB. Turagaruka kandi nanone ku ruhande ku bufatanye bwa Angola ndetse kandi no ku ruhande rwa Kinshasa n'uruhare rukomeye n'igisirikare cy'u Burundi. Ivuga yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba cyashyizwe ku ibere, bijyana n'uko uwitwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yizereyemo inshuti magara ye Perezida Evariste Ndayishimiye bakunze kwitanga arasa naho ari n'impanga ye, kuko ngo bari abagabo barizerana cyane. Turaza kubyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Turagaruka rero mu yandi makuru adasanzwe ari kuvugwa cyane. Turagaruka ku witwa Reverien Ndikuriyo, nyamuneka tubabwire ibye uko bihagaze. Reverien Ndikuriyo uko bihagaze rwose, nyamuneka uyu mugabo nawe ngakomeje gukemangwa. So bwa mbere mbivuze mu makuru, turaza kubigarukaho ni ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi rero abanyeshuri hari ikigo cy'amashuri, bamwe mu banyeshuri bagize gutya barirukanwa. Bamaze kwirukanwa abanyeshuri banga gutaha ngo bahita bafungirwa mu mashuri. Ibi bivuga yuko bikomeje kujyana n'icyitwa ngo amacakubiri akomeje guca ibintu mu ishyaka rya CNDD-FDD ari gufata inzego zose z'igihugu cy'u Burundi. Ese koko nibyo cyangwa se ni bya bindi navuga yuko benshi mu bari kubivuga? Hari amakuru rero dukesha ikinyamakuru cyitwa barikanga yuko Red Tabara ishobora kuba yakwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Byose turaza kubyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Twihuse cyane rero turaza kunyarukira kuri umwe mu badepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika wahaswe ibibazo n'umwe mu banyamakuru bazwiho kuvugira Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, nyuma yuko rwose uyu Mudepite ahaswe ibibazo n'umwe mu banyamakuru rwose amwereka yuko M23 ari ikibazo ku butaka bwa Kongo. Ndaza kubabwira uko bihagaze muri rusange. Turaza kugaruka rero mu yandi makuru adasanzwe turi buze kubagezaho mu ishusho fatizo yimbitse kandi yeruye. Turaza kugaruka mu byiciro by'amakuru mpamo ibikomeje kubera muri Sud Kivu, aho biri kuvuga yuko ibice bya Sud Kivu hari ibice n'ubundi nabyo M23 ishobora kuba yambuye FARDC. Ese nibyo? Ese bibaye ari byo byaba bivuze iki ku ruhande rw'imbaraga z'abafatanyabikorwa ba FARDC ndetse na FARDC muri rusange ku bice iri kwamburwa n'umutwa M23? Byose turaza kubyinjiranamo tuze kumenya uko situation ihagaze. Tukibirimo turagaruka mu byiciro byinshi by'amakuru menshi atandukanye. Turabyinjiramo neza rwose, twinjiremo tubabwire uko bihagaze. Turababwira ibikomeje kuvugwa yuko uwitwa umuyobozi w'igisirikare cy'umutwe wa M23, ngira ngo uyu nguyu byo mu mazi iminsi murabyumva cyane yuko uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma rwose umuvugizi mukuru w'umutwe wa M23 yapfiriye mu bitero byagabwe muri Kivu y'Amajyaruguru hariya hafi rwose na Rubaya. Ahangaha rero haratangazwa yuko atari we wenyine waguye muri ibi bitero, ahubwo hari n'abandi benshi baguye muri ibi bitero bagera ku 9 ndetse kandi kanavuga yuko harimo n'abandi basirikare bakomeye. Ese abo basirikare ni bande? Byose turaza kubyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze. Turagaruka kandi nanone ku Burundi ngo abanyeshuri bamwe birukanwe ku kigo cy'amashuri bakanga gutaha bagahita bafungiranwa, bihuzwa n'icyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko ikomeje kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Byose turaza kubyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze muri rusange.
Tukibirimo mu gihugu cy'u Burundi turagaruka ku cyitwa FDNB iri gukora ngo icyitwa ngo gukura ngo bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi mu gisirikare cy'u Burundi bashinzwe kuba babagambanyi. Ngo ibi ngibi FARDC yabyise ngo ni ugukura ngo amasaka mazima ngo ni ukuyakuramo urukungu. Nyamuneka nabonye Abarundi sinzi ukuntu babivuze ariko mu mvugo babivuzemo ni icyo ngicyo bishatse kuvuga, ibintu byababaje abantu benshi bumvise ibyo bintu rwose, nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi kiri kwambura bamwe mu basirikare imirimo yabo cyangwa se bari kugenda banabambura inshingano zabo. Hagiye hagaragazwa abariyetona, hagiye hagaragazwa benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Byose turabyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Tukibirimo mu gihugu cy'u Burundi turanyarukira hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Hashyizweho ingamba zo gukumira abaturage bambuka igihugu cy'u Burundi berekeza muri Tanzania, nyuma y'uko biri kuvuga yuko ibi bintu bishobora kuba byateza ikibazo n'icyago ku butaka bwa Tanzania, mu gihe Abarundi bo bakomeje no kwishimira yuko ngo umupaka uhuza Uvira n'igihugu cy'u Burundi cyangwa uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi wafunguwe, ariko nanone hakaba hari ikiri ubwoba nyuma y'uko n'ubundi mutwe wa M23 bivuga yuko mu gihe gito ushobora kuba wagaruka mu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo rero dutangire kuri ino nkuru nakwita yuko ari inkuru y'akasamutwe, nakwita yuko ari inkuru itunguranye cyane, ni inkuru itugezaho aka kanya, ni inkuru navuga yuko ikomeye cyane. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, mu mazi iminsi mwumva yuko FDNB ikomeje gutanga umusada ukomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko nanone mu mazi iminsi mwumva yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB harimo harumvikanamo icyitwa amacakubiri cyane y'ivanguramoko mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byo ni ibintu bisanzwe kuko hari bamwe mu basirikare b'Abarundi bagiye banavuga yuko rwose buryo boherezwa ku butaka bwa Kongo hagenda habamo icyitwa ngengabitekerezo y'ivanguramoko, aho benshi bagiye bavuga bati baratwohereza ngo tuze turwane na bene wacu. Ibyo rero byagiye bifata intera mu yindi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kugeza n'ubu aka kanya biri kuvuga yuko bamwe mu basirikare ngo igenzura ryakozwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB baje gusanga ngo abenshi banga kujya ku butaka bwa Kongo, bashobora kuba bafitanye uruhare rukomeye na communication n'umutwe wa Red ndetse kandi n'umutwe wa 23, ndetse kandi ku makuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi, leta y'igihugu cy'u Burundi iyobowe n'ishyaka rya CNDD-FDD ryananiwe gukemura ibibazo byinshi mu gihugu cy'u Burundi, biravugwa ndetse kandi biremeza yuko ibi bikomeje kugenda byamaganirwa kure n'imwe mu miryango y'abo basirikare basezerewe batujuje imyaka. Amuneka ibi bibaye nyuma y'uko mwumvishe hari itangazo ryasohowe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB yuko hari bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB bari gusaba gusezererwa vuba na bwangu, ariko nanone hagatangazwa yuko abasabaga gusezererwa mu gihugu cy'u Burundi ari abatujuje imyaka yo gusezererwa. Mu gihugu cy'u Burundi rero igisirikare cy'u Burundi aka kanya hakomeje kugenda humvikanamo icyitwa umwuka mubi, bombori, ndetse kandi umwuka ukomeje guteza icyago ndetse kandi n'inkeke ku rwego ruri hejuru. Benshi ibibazo bati rero ibi bintu biraza kurangira gute ko bikomeje guteza ikibazo kugira ngo gikemuke, ahubwo bikagenda ibibazo byiyongera uko umunsi ugenda uza haza undi mu gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi rero nabwiza ukuri ko nyamuneka njye mbabwira nti uwayavuga amakuru ntiyayarangiza mu gihugu cy'u Burundi, ariko mujye mwibuka no gusengera uwitwa Evariste Ndayishimiye n'ishyaka rye rya CNDD-FDD, kuko biravugwa yuko uko akomeza kongera umuvuduko mu guhangana n'umutwe wa M23, hari bamwe mu banyepolitike be babyumva banamwumvira, ariko abenshi bo bakabona ko ngo nta mpamvu nyinshi zagatumye igisirikare cy'u Burundi FDNB gikomeza kongera ingufu mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa M23, dore yuko binavugwa rwose n'abo mu basirikare b'Abarundi bavuga yuko ngo bamwe mu basirikare b'Abarundi barwana kuri no butaka bw'igihugu cya Kongo bagendera mu kigare, ngo nta nyungu bifitiye igisirikare cy'u Burundi FDNB cyangwa se n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, nubwo abasirikare b'Abarundi bo babwirwa bati mwataka inzara, mwataka ubukene mu miryango yanyu, ariko mugomba kumenya yuko ngo muri kurwanira igihugu cyanyu. Iyi niyo briefing uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ahereza bamwe mu basirikare be
ba FDNB ababwira yuko rwose ngo icyo bari kurwanira ari igihugu cyabo rero ngo bityo badafite kwinubira ibikorwa byo gukomeza guhangana n'umutwe wa M23. Ni nyuma yuko kandi umutwe wa M23 wo ukomeje kuvuga yuko mu gihe leta y'igihugu cy'u Burundi yaba ikomeje kugenda igaba ibitero ku butaka bwa Kongo cyane mu bice birimo uyu mutwe bivuga yuko ushobora kuba wagaba n'ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Umutwe kandi wagiye ushinzwa gukorana na Red Tabara nubwo wo wagiye ubihakana, ndetse kandi n'uruhande rw'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi nawo wagiye uhakana ibirego ushinjwa byo gufatanya n'umutwe wa M23. Ni umutwe wa M23 mbibutsa yuko mu bice byinshi bitandukanye wakomeje kugabwaho ibitero simusiga n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo. Ibitero bikomeje gushegesha uyu mutwe ku rwego rudasanzwe, ndetse kandi n'ingaruka zikomeye zirimo gupfusha abasirikare benshi cyane. Tukiri rero ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, uwitwa João Lourenço, perezida wa Angola, nyamuneka biravuga yuko we na perezida Evariste Ndayishimiye aribo beguriwe ibice byose M23 yafashe. Amakuru dufite nuko amasezerano yabaye hagati ya Angola ndetse kandi na leta y'igihugu cy'u Burundi bivuga yuko ngo nibuza amafaranga menshi cyane rwose yemerewe nk'ikiguzi cyangwa se nk'ikintu cyo gushyigikira abafatanyabikorwa b'uruhande rwa leta ya Kinshasa, yuko ngo bemerewe amafaranga n'akatari amafaranga, ndetse kandi bemererwa yuko ubutunzi buri mu bice byose M23 ifite. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyangwa leta y'ishyaka rya CNDD-FDD ndetse na Angola mu gihe baba bamaze kubifata bagomba kuzafataho 50% rigize ibice byose M23 yigaruriye. Ibi bikavuga yuko rero mu gihe koko leta y'igihugu cy'u Burundi, leta ya Angola baba bamaze gufata ibice abafatanyije n'abandi bafatanyabikorwa babo, byaba ari ikintu gikomeye cyane kuri leta ya Angola ndetse kandi leta y'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko ariyo mpamvu leta y'igihugu cy'u Burundi yo ikomeje kurwana mu buryo bwose bushoboka kugira ngo yambure umutwe wa M23 ibice byose uherereyemo. Ibi bigaragara yuko bikomeje guteza icyago ndetse kandi n'ikibazo ku rwego rudasanzwe ku ruhande rw'amwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bo bavuga bati twebwe nta nubwo twibaza uburyo turwana. Ariko mu makuru dufite, abasirikare barenga 100 bangora bazanwe ku butaka bwa Kongo biravuga yuko bo bahawe amafaranga menshi cyane nk'abacanshuro, kuko ngo niyo ngingo ya mbere yabanje kuganirwaho na bamwe mu basirikare bangora, kuko benshi bavugaga bati ibyo SADC yahuye nabyo, Tanzania ibyo yahuye nabyo twarabibonye, South Africa ibyo yahuye nabyo twarabibonye, Malawi ibyo yahuye nabyo twarabibonye, abacanshuro ibyo bari guhura nabyo turi kubibona, Abarundi ibyo bahuye nabyo turi kubibona. Ni gute twebwe twagiye ku mirongo imbere ku rugamba tukaba twakuramo ibyo bice nk'igice cya Rubaya mu misozi mu kibaya cya Ruzizi, tugakuramo imisozi y'Umurenge, tukaba twakwambura M23 Bukavu cyangwa se Goma. Ibi rero ubona yuko bikomeje kugenda biba ikibazo, ndetse kandi bikanakomera cyane uko umunsi ugenda uzaza undi, niko urugamba ku butaka bwa Kongo ndetse kandi n'imikoranire hagati y'ibihugu bitandukanye birimo igihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu bitandukanye, ubona yuko rwose bikomeje kugenda biba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Benshi bavuga yuko rwose uwaza wese ku butaka bwa Kongo atapfa no gutsinda umutwe wa M23 ukurikije uburyo ki situation ihagaze, aho urugamba rukomeje kuba urugamba, ndetse kandi aho urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane. Twihuse cyane rero, reka tunyarukire muri no nkuru idasanzwe, ariko uwitwa rwose ari umuvugizi mukuru w'igisirikare cy'umutwe wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma, uyu munsi rwose ngo yatangiye kunamirwa n'abagize groupe ngari, cyangwa se yatangiye kunamirwa ku rwego rwa M23 rwose ngo yatangiye kunamirwa. Umuntu rwose yagira gutya akanamubwira ngo nagire iruhuko ridashira. Nyamuneka nta kundi bijya bigenda rwose ku rugamba, niko bigenda cyane. Iyo ufite icyo urwanira ukanagipfira nta kiba gisa nkacyo. Amakuru rero dufite aka kanya biravuga yuko igitero cyagabwe ku mutwe wa M23 muri ya misozi ya Rubaya, ni igitero ngo cyaguyemo abasirikare bagera ku 9. Uwitwa General Makenga ararusimbuka.
Abantu 9 ngo nibo bamenyekanye baguye mu gitero cya drone kishe wari umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23 Lieutenant Colonel Wiringoma. Gusa umugaba mukuru w'ingabo w'umutwe wa M23 General Makenga ararusimbuka. Namakuru ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza bavuga yuko rwose batohoje bashingiye ku nzego z'ubutasi zitandukanye z'igihugu cya Kongo zirimo Anil ndetse na Demiyape. Gusa mu nkuru y'ibiro ntaramakuru Reuters bivuga yuko bagerageje kwihuza n'ibice cyangwa se no ku ruhande rw'umutwe wa M23 kugira ngo bamenye amakuru mpamo kwiraswa ry'uyu musirikare Lieutenant Colonel Wiringoma. Aya makuru yo ngo ntiyavugwa aho byinshi no ku ruhande rwa AFC M23. Nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye, urugamba ku butaka bwa Kongo rukomeje kuba ihurizo ndetse kandi no guhindura isura muri rusange. Ayandi makuru kandi ajyana n'imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru M23 biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko yisubije uduce 5 yambuwe muri Masisi. Umutwe wa AFC M23 ngo yisubize uduce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta. Nyamuneka amakuru kandi atandukanye aremeza ko uduce AFC yisubije turimo Kasenyi, Ruke, Katobotobo, Kaniro, Kazinga ndetse kandi bikavuga yuko kuwa gatatu ubwo AFC M23 yari yisubije aka gace ka Gasenyi aribwo imirwano yari yakajije umurego. Utu duce twose n'utundi two muri teritwari ya Masisi twari twarigaruriwe na FARDC n'abayifasha ku rugamba mu ntumbero yo kwisubiza agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ka Rubaya. Leta ya Kongo Kinshasa iheruka guha Leta z'Ubumwe za Amerika ibirombe bicukurwamo korota byo muri Rubaya kugira ngo zijye zihacukurwa. Ibi bikomeje no guteza inkeke ku ruhande rw'amwe mu basesenguzi mu bya politiki ndetse kandi n'abasesenguzi mu by'intambara bakavuga yuko ese uruhande rwa Leta z'Ubumwe za Amerika nko kuba barahaye ibi birombe hari imbaraga bari kongera ku ruhande rwa FARDC. Ibi byose rero bikomeje kwibazwaho na buri muntu wese, ariko igihari nuko M23 yo ikomeje urugamba ndetse kandi na FARDC ikomeje urugamba. Ruvuga ngo ikiteguwe n'ukumenya uko bihagaze umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda, kuko nagira ngo mbibutse yuko imirwano yahinduye isura rwose.